Биздин агылды киргизип атат. Кыргызстан агылды. Кыргыздын эмес. Özler birinci Kırgızistan, Manasakan ağını. Batkendegi bayma-bay orun alıp жаткан чырылардын айынан жергиликтүү тургундар ар кандай деңгээлдеги зыянга учурап жатканы белгилүү. Коңшу өлкөнүн тургундарынын ташынан кыргызстандыктардын биринин башы жарылса, башкасынын колу сынып, бирине орок сайышып, дагы биринин үйүн өрттөп кетип жатышканы өкүндүрөт. Munun bari çegara meselesinin seçilbegендигинен болуп жатканы түшүнүктүү. Маселенин дагы бир жагы, ушул чегара маселесин чечүүнү талап кылган Баткендин жергиликтүү тургундарына карата Баткен милициясы тарабынан жасалып жаткан мамилеге келип такалаарын Ички иштер министрлигинин ардагери белгилейт. Апарып тыгып коюп атат. Азыр силер көрсөткөнүңөрдөн кийин бизди апарып алып туруп сурай берип мына дел кылат. Бар сөзүнөн неме кылат, сенде мындай нерсең бар экен, башка эле бир немелерди сурайт. Укук коргоо органдарынын Баткен областындагы ишине баа бере турган күн келди деп ойлойм да. Мына ошол жерде областтык ички иштер башкармасынын жетекчиси бар, Мамасеитов Акыл деген. Анын 2 орун басары дагы Жалал Абадта жетекчи болуп турганда ушул жерде орун басар болуп турган. Булар кайрадан эле уюшуп ошол жерге барып алды. Жалал Абадта не болду? Тогуз-Тородогу акыбалды билесиздер. Kabinetinde oturup alıp zamlarını jönötüp koydu. Batkende dagı kuttu uşul el ahval. Batkendin naz jagında bir zamı jürse, bir jagında bir zamı jüret. Eldin aldığında Batken oblasının içki işler hizmetkerleri jetekçiliği baş bolup abirin nöl dep eseptep kaldım. Karabayıstar var. Nabarot bizim jön jürgen bunday Delovay jakşı baldardan Tölkölünü aparıp 6 ay oldu. Kamap boşaltma jürgen. Hiç bilen tayyini yok. Bu kanday akmakçılık, kanday biyilik bu. Ben misal için 45 yıl üçünce komünist olup jürdüm. Bunday nerseni kırgönüm yok öyle. Kamaganda Batkenge kamavay, Kızılkıyağa barıp kamay. Barıp görüşü kıyım olsun. Kırılmay kalsın. Nasihat hukmasın, aytmasın degen nani da. Oy tova, bunun ne degen nerse. Biz şu dereceye geldik burada. Bizim birlik şuna jettik mi? Hep açtım kadar. Turu jigitler. Turu. Ne degen akmakçılar. Bular menin oyumça şu jogorodagı deputattardın deyibizbi, kommersantlardın deyibizbi, oşolordun buyruğunu atkarıp ele menimçe, bu menin jeke pikirim, kontrabandаны kontrolde öyle oturganday. Dağı general berebiz deydi. General aylanabı bulardan, bu okşagondordan. Kaçan geçeyim bul el kordolat. Özünün oyun aytkandarga ayttırбаса, kamasa alıp barıp mana 3 gün geçeyin oturat. Nu Toğustoro'da ele oşonday boldu. 4 jigit kamalıp ketdi mına. Bu kanday degen? Bu yerde oğurçuluk bir gana Karagapayım halkka, anan bizden prezidentimiz Sooronbay Şaripoviçke şu to'g'ri emas informatsiyalar jetip bir gana oşoga işenbeyçilik payda bolgonu men uşundan dep oylayım. Ökünüm de ökünüm. Öte ökünüm. Başka otursan aparıp kamasa. Hazır bana cüret dağın. Süretke tartıp, telefonga tartıp. Ertege alıp çakırıp surayt da, suramaktan surasın. Men korkpayım ana. Men hep şu taşıyitlerle birimin. Hopsu korkpayım. Ölümden hem korkpayım. Bir karış yerimden hem jılbayım men. Jılbayım men. Hopsuyla jılbayım yerimden. Men 60'a kirdim. Kindik tanatkan yerim. Uşunday jigitler İçki İşler Ministrliginde kandaydır kaysı bir oblasında jetekçi olup iştep turgan bolsa Kırgız militsiyasını şoru var eken dep aytkanım. Bunun jasaganları, baldarınıkı, bu köp sözlerdi biz ayttık. Bunu biz tokup çıkkan jokpuz. Malumat karajatlarından çağıldırılıp oşondan biz aytıp atabız. Mamaseitip'e aytarım. Söz bere veretken sözünde turup aytıken. Mına özüңүздөр bilesizler ana. Men kay jerde bolbosun, özü tandasın. Kaysı televideniyani tandayt. Al özü tandasın. Men özümdün doğularım menen libo jerde anı menen betleşuge dayarmın. Nabarat men çakırıp ketem uşuna. Eldin aldığında sileşelim. Баткен облустук милициясынын жетекчиси түз эфирге чакырылды. Белгилеп кетчү жагдай Баткен облустук милициясынын башчысы Акылбек Мамасеитов бул сыяктуу айтылган доолорду толугу менен четке кагып келет.
Ötkürbek Rahmanov, Akniyet Kengешев, Region.